e ki mo le i Tonga kotoa. Fia ke o taritani le ki mo tonu ki ho mo ngā hiongongo mo le tio kai uma a televisione Tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngāhi ulu i o ngongo. Moimoi atu e he talawhika o lahi fo o ano o sila ki Tonga ni e ne tohi whakamo o ni ngāwe ki e ne awhio ki ngi tupo wono. Me ai tamapili ni si kalau ni tupo to a ulukala lau whakailonga i ka katoho no langa o e whale mo he whāna whiwhine pe kau ngā whiwhine so tia i he kautau ni awhio. Pea neonga sopsopo na tulaka na e whakailonga i ahoni he kautaha whitutaki a Tonga pe TCC ai ka kātoi wani matau e ne whahawhatongia ma ai whonuani. O kutoi e pe ngā hitala noa kehe ana iangi pehe ai tau wakai ki ngā hiongongo me he mala e oi sipoti ka e pehe ki to unga oi ea. Ko e wakailewa e ne ki he whakai ki iki, ko au liliani polutele. Ko hono whahoka tu eni e he His Excellency Brody Sinclair e ne tohi whakamo o ni ngāwe ke ngāwe i tongani ko e ne whetongia ai talawhikau lahi mālolo ano o sila Matthew Howell ai ana e ihe laka ngani talo me he wāwhewa wā ki he tau ko o si. Ko e hoko hake eni a Brody Sinclair ki he laka ngā talawhikau lahi ano o sila ki tongani hilia e ne hoko ko e whale i mā o lunga ki he tokoni pule lahi o e potu ngāwe ki muli ano o sila. Ko ne os mao ngāwe foki i ngahi tau lahi i kolea Tonga mi he wāwhetaha wā ki he wāwhetaha ono. Ngāwe ki Amerika he wāwhetaha hiwā ki he wāwhewa tolu ka pehe ki Iran i he wāwhewa whā. Kā ki muai, nei ngāwe pe a Sinclair i he elia o businessi mo e whaiongongo whakapolitikali. Nā e whakatau wholofola ki he ne awhio King Tupo Wono ai minister ki muli o Siamane, Johen Vateful i he pongpongia ne awhia i pe i he palasi whakatu i Nuku'alofa. Ko i gonga eni e ne a ahi whaka ofisiale mai ki tongani ka te tau wakai ki whakai ki mō popua aho. Ko e a ahi mai koe ne minister ki muli a Siamane, Honourable Johan Vateful, i ne a ahi whaka ofisiale ki ngahi whanua whingawe aki i he Pasifiki, ai nāne inu sina ki mua pia whalao mai ki tongani. Ko whola ta o e tu o e wāwhinga e ake tongani mo Siamane, ai nei ka mata pea e wāwhakakau me a heongo whanuani talu me he tā wālo whitu ko whultupu, i he whamaoni he pule anga Tonga mo Siamane, ha tali te whakakau me a i he tau tā wālo whitu ono, ai i he tauni o whaironga i ai tau e te auni mango whunu me he whamaoni o ia lea pau whakahistoria koe ni. Tolo tonga i tongani a Minister Johan na ni mau whakamari e whoki ke whakataha mo i palemia no pele e whakawhanua o toi whakamamafa i ai e tuku pā ai ongo whanua ki he toi whakalelei mo i whakaivia ai wāwhingawe aki pea ke toi hiki tō whoki ai whingawe aki tau te whito ki e ria o i langa whakalakalaka o tu loa mo i matu waki o i whedidi waki o i ea. I he ngongo tuku mai me he ofisio palemia kua kua Siamane koe tahai ngahi ho ngāwe te whito a tongani i he tawhaaki o langa whakalakalaka mo i whedidi waki o i ea i he tokoni mo i poupou a Siamane ki ngahi polokalama ngāwe o glave monuai a tongani kai pehe ki he Pasifiki i he ngahi polokalama ngāwe a Unionia Europe o tokoni ki ai a Siamane. Ma ai ngonga i le teo me televisione Tonga ko au popua aho. Na e whakailonga i he pongpongi e ahoni i he tamapili ni si kalau ni tupoto a urukalala, ka koe minister o i poto ngā ue kautau e ne a whio, ai whale mohe ma ai kakai whiwhine. Tau te whito e ni koe kau ngā ue whiwhine pe sotia o i kautau o e ne a whio, pe he ki he kau wholau tahi i aptanga tau Mesville i Toliki. Koe maka maile maho inga eni mai kautau e ne a whio i a mahino, o kune whakaha mahino mai e nau tuku pā ke whakalakalaka e to o ngā whakamo oile lei i kakai whiwhine i he kautau e ne a whio pehe ki e nau to o ngā whakaprofessionale i he teunga pehe ki ngāwe. I he mea tamapiri nisi kalau ni tupo to a olokalala na aniwiki ai ngāwe ko lawa, i mahino o ku whakapapau i mai i he polokalama ngāwe ni, e nau whakamaho inga i to unga mo oile le e kau ngāwe e kau tau e ne a whio, pe ke to unga whakaprofessionale e kau ngāwe ta te whito, ke kau soti a whiwhine ko nau taimu ai ngahi ngāwe whakataki.
Nani mea he ikai ngata pea to koni e whale ko langa ki hono hiki i hake to o ngā whakamolale. Momo uilelei e kau ngāwe, ka kutoi kau lelei foki e ni ki hono whaivia e to o ngā mateuteu e kau ngāwe ki ha whahinga ngāwe pe. Aia nani mea, o kuhoko e ni ki nau whaivia e nau tuku pā ki he kakai whiwhine, melino moi malu ke whakapapau i o nau kau whakataha moi kakai whiwhine i ha whahinga ngāwe pe o hange ko hono tau i ko ia melino moi malu i kakai e whonua. Nā ne whakamama whai i e nau whakaivia ai kau ngāwe pe so ti a whiwhine o nau whakaivia i pe ai a iwi malawa i kau tau e ne a whio ki ngā ngāwe whakaloto whonua mo whakawhito o. Ko ngāwe ko lawa mga tu o ngā ia mi whingai aki mo pule anga ao sitelelia o ka kato pe ngāwe ni iloto i he mahina e tahaono. I mea tala whakawalahi a Australia ki Tonga ni His Excellency Bragg Patley, nā ne pehe koe whakaamo pe ia e nā ngāwe ke whakaivia aiwi malawa e kakai whiwhine i ngā ngāwe koe ia i he kautau ne a whio. O whakafuafua ki he kausotia e whango fulu e malawa ki nau ngawe aki ai whalev mohi fo o koe ni. Ne whakamalo ia heni e ki tau e kautau ne a whio perikatia no pele whila kepa. Ai ngāwe mo to koni kua whai e pole anga ao si te lelia i a mahino o kune whaivia mo whakaragalakai e nā whahako whatongia o ku whai i hono tauhi e melino mo e malu whakaluku fua ai kakai o Tonga ni. Na e whakamooni ai pole anga siapani mo e kautaha whanau ako mo e kau whai ako pe PTA a Kolovai ki he tokoni whakapaanga ke whakalelei i aki ai holo ma ai ako loto o Kolovai ai a whakamalumalu eni i ako e sia suesiria na tauatai na koia o Kolovai. Ne mga toonga eni me he kōle ni whakahoko me he PTA a Kolovai ke nau malawa o whakapapau i ai malu e whanau ako tau te whito ke toi tokolahi ang e whanau te nau ako i ako angani. Le te atau kapo mo whakaiki iki. Nā e whakamooni ki tokon ko eni ai ampastoa a siapani ki Tonga ni, His Excellency Ingaki Hisao, pehe ki sea o PTA a Kolovai, whaiwhikau Samsoni Tuyaki. O whakamalmalu eni i he polokalama tokoni langa whakalakalaka a siapani ki ngai tūkui kolo mo ako iloa koe GGP. O whakafuafua ki he tola Amerika e taha kilu ai tokon whakapaanga ki he langa ngā weni. I whakamatala ai ampastoa, His Excellency Ingaki Hisao na ane pehe. Koe holo o ku amanaki ke langa, o ku kau ki ai e whale ako e ua, ke tokoni ke no whakalahi aki ai ngahilo ki ako ke ako ai e whanau i he ako angani. Nā ne pehe, koe whakaamu e nau tokoni, ke langa hake ai iwi malawa ai kau whai ako i he ako angani, ke whakapapau i koe ātakai o e api ako, e nofa malua i e whanau ako, peo mo ui lelei foki. Nā ne pehe, mahino pe kia te ia ai whakai waha ni hoko he wanoa uoua i he hunga tonga hunga haapai, mo hake ai peau kula ne wesia lahi ai i ngahi kolo. Pea nai hoko ke toi toko lahi ange ai e whanau ne nau wako atu ki he ako angani. I he ene pehe, koe uhi ko e nau whakamu ai ako ma ai whanau, ne nau tali ai e koleni mo e nau whakaamu e ikai ngata pe e tokoni e holo mo e ongolo ki ako e langa ki e whanau o e lolo tongani, ka ke tokoni ki hoko atu e nau wakoi e haka tupu e whanua i he kaha u. Nā ane uki ai e whakaamu ki he kāinga o Kolovai ke nau whengau e aki whakataha i he taimi e whakahoko ai e ngāwe ki ono langa o e polokalama ngāweni. Ka, koe mea mahu inga ke nau ngāwe lelei aki e whainga maali e ko nau mao. Ne whakamalo ia heni e Palestini ako o siasu siliana tau ataina o Tonga, whaiwhikau tuke tā o ngā te akata, ai tokoni ko whakamooni i he ahoni, i he mahino e tokoni lahi eni ki hono whakapapau i o kuako lelei e whanau o Kolovai, tau te whito kia te ki nau tolu te nau hū o ako i he ako angani he kaha o. Nāne pehe, kua ofi he tau e tongnoa hono whakaako i pe ai whanau i he holo ne langa pe e he kāinga Kolovai. Ka i he ahoni, ko nau whakatoa melie lelei e toe tu uloange mo malu e ako e whanau i he kakato i ngā weni. Kai kehe,
Ko lahi pē ngāhi tokoni a siapani I he nau polokalama ngāwe tokoni GGB maatongani. Whakafuafua ke laka he ngai polokalama ngāwe e tolu ngeau ko tai maalia e whanua. I he taueni e nimango fulu tupu me hono whakatuu e wāwhangawe aki a siapani mo tongani. Ma ai o ngonga le tio mo televisione Tonga, Koulitea tau kapo. Pea neongo e sopsopu mo alo tāmaki ana tūlai e ahoni. Kanai kei tutu ia tupe ai kautaha whetūtaki a Tonga pe TCC I hono whakailongai ai uani matau hono whotu e kautaha ni Tongani. Ne kau whakataha heni ki he polokalama e ahoni ai kau ngāwe toko lahi o kautahani mo e nau whakamamawhai ai tau mua e nau whakahoko whatongia ke a watu e whetūtaki mo e nau ngahi sevesi ki he tūkui kolo ko toa pe o Tongani neonga I peha tuunga e iei a network kamo na tula. Ka koe tala noa ko ia mo li tea tau kapo ai pe. Koe aho ne whakapopo uli ai langi, pia tō mono tāpua ki lahi ki whunga o whonua. Pea neongo e lahi ai uhaka na I kai tuku ai ano katoanga I whiewhia e he pule me kaungau e kautaha TCC e ka kato eni a tau e uanima e ne whakahoko whatongia ma ai whonua. Nei kamata aki pē polokalama ki ona whailonga I ahoni e nau float I he hala puleanga me he TCC whongoloa ki halavuna I elia o TCC pe TCC Village. I he whakamatala I pulelahi o kautaha whetūtaki a Tonga, TCC Sione Vei Koso. Nāne pehe I he tau e wanima. Koe ngāwe lahi ko whakahoko, pe au iai ngahi lava me ala lahi o kunau wakaiki ai I he tau e wanima ko eni kohili. Koe service lai tāna ngāwe at bifalele kautaha koe telefoni. Fotu e ngai telefoni, ke ngai api ka umaa ngai kautaha pe ke ngai businessi. Pela I kai ngatai fotu ma ngai telefoni private ke ngai businessi ke nau lava pe o whetā aki loto. Ai tuku ke ange me he ngāwe aki ai tā ki muri, hangatonu ki muri, ngāwe whawhau he sate lai te. Pea nai kamata e kautako ni anko klawe ane nai I wawhe mātaha koe fufua taimia ke kamata no whakaukau I a network mobile po GSM network. Aina e whakoto uia I tise mai be o wawhe mātaha. O kamata mai ai lere ai mobile network, a digital mobile network I wawhe mātaha tuku au mai be o au ke tauni. Koe kamata koe ai mobile ai wawhe mātaha. Nai pe PlayStation e o na foto I haki pa pe foki koloni o ia whakaukau te lama pe o whiau e sevesi kana albe taimi mo mai no mai e te whia mau foto o lahiang ngai PlayStation pe a koe ahoni o tofu hia Tongatapu wawa o hapai pe foki hongoni ua I sevesi mobile I kai ngatai foki foto upe moe fiber optic network ko teknolosia na FO ia time ko ia na kamata no foto I Tongatapu I he wawhe maua pe hauka toi pe ki hapai pe mo mama ko e taimini ko stofu hia ai ngai halala o Tongatapu I fiber optic network pe foki ngai business I Nuku'alofa pe mo ko ngalai o vahelotoni ko tofu hia fiber optic network ko hapai mahalo ko pangai pe mo ane iaf o ko lere ai fiber optic network. Pehe e vei koso, neongo o I kai ko kautaha whetūtaki pe e taha I Tongani, ka kua langa e he TCC ai ngāua I he seki toa a whetūtaki I he tau e wanima kohili. Pe aku nau whia ai I he lava ke whe au hi me ngahi kautaha ke he, tau te whitoko e ngahi kautaha muli eni o nau whakaawa pe whakotuu e nau wa a I Tongani. Ko tika whea wau hi Tongani ulonga mo ui au pito, hange pe koe mo iloi, kuia kautaha lala heua koe TCC, ai furi onia pule anga, po kautaha ia pule anga, po kai mo kautaha koe digital Tonga, ai koe kautaha ia Telstra I Australia, kai be mo kautaha ui koe wantok, o kau mai moi ai I he whea wau hi, ka koe tau kani ko mariwatu, nai hu me kautaha fo o ia koe starting, it's a global telecommunication company.
o ko nau kau mai mo ki nau tolu ki whi au au hi. O long mo ia pito whi au au hi tongan i e taimi tatau, e kai ke hala ke upehe, mahalpe na futola he u operator i tongani. Ka u toko ni au pito e mau whingawe ki pa mai kakai e whanua, ki ono poke ai sevesi ki leri tate mawala lava. Pea i kai ngatai o lere api te whi au au hi a ki toi mama ange sevesi ki kakai e whanua. Pea o koutui i ene pehe e hanga e whi au au hi o hiki mo teke ai sevesi ki toi mama ange mo te alu ki toi lere ange i ene alu ki e kahau. Nai whakamalo ia e vi kosto a whingau aki kotoa e kautaha mo i kakai e whanua, tau te whito ki e poupou a kakai tonga ki e kautahani. Mo whakaaunga i o ngahi se vesi o kutukuat e kautaha, mo whakatu a melie ki e kei hoko lelea toi pē a whakahoko whatongia ai kautahani ma ai kakai o whanua ki he kaha o. Nai whakotu ai TCC i ahonima o Februari ua a whemataha. Hi lia hawhai whatongia mai e kautaha lalahi e ua ko Tonga Telecommunication Commission. Nā nau whakalele e nau tolu a whetu utaki whakaloto whanua ka pehe ke tū kui motu. Pea whakalele he kautaha e taha ko e Cable and Wireless PLC, ko kautaha mi Piritania a whetu utaki ki tu apuleanga. Pea whakataha i ai o kautaha ko e ni o whakotu uai ai kautaha whetu utaki a Tonga, pe ko e Tonga Communication Corporation, TCC, o a umai ki he aho ni. Ma ai o ngongo a le tio me televiso ni Tonga, kwa uritea tau kapo. O nia ngongo whakalota whanua ia ki hoani koe ngahi o ngongo mihe mala e oi sipoti, hoko mai a mō piea o ni. Malo mo tau ki whilonga ki koe wakai ni ki mala e oi sipoti. Nai hoko e whainga whahara mamate hango tau te hina sāwea. Kene kaiha Asia e tokanga e fōweti konga tonga ko i ai hurricanes ko pita la kai ke timi supa a waringa toni. Ko tāna whiwhiene la kai hano whaafoki ne manatu ki aha ono e pereri wanoa tahatolu. Aia na e tui whio mai he kau mamata wainga i he wainga koe ni hano tau hongo furu, hano tau wharei ko he hurricanes e warades i waringa toni ki kai koe whātaha ki e wahiwa. Nei whakao koe he ka pakautu tuku koe on pereki Julian Savea te tau whakamamata e ua, pe mai hurricanes kai tāna ke te Bowden Barracks e poine ua taha, pe a koe reo kolo iloa koe ia ai wallabies, mo i kare tahi i se whalau, na krosi mo i helaini tata o mai timi a ahi. Nei kai whoki amanaki a la kai e ui ki olo pereki, ka nei hoko ene wainga oskia verenga he timi hurricanes ke whiri ai ke timi whawhanua anu sila. I whamatala a la kai, nei kai ke mise wainga whakataha mo adi Savea olo pereki, pe ko haane whiloaki mo i kau star wallabies, he nei mamata wainga pe ia i he ni ihi koe ni he wanoa tahatolu. I ono mai koe ia ki he ahoni ko huruni a toi a la kai kau tangata tō ki mo e forward taka olo pereki, o whawhiki ki haki he kau Centurio, tim whawhanua, hange koe koe kapteni, Adi Savea mo Scott Barrett. I he taim te tau pe ko wainga whoki a la kai he tim ka ono pereki, pe nei huruna te he tim koe na nau tau whare e timi a Ailani, pe ki Scott Lani, pe nei nau tuk tapewa pe he timi koe a Inglani, i ngai tesi koe a kaua e tau ko si. Ko osi wainga tua wāru pe mai timi a ono pereki, pe a koe tunga maaru ngai ni ene wainga o amanaki ai ke te ui, ki he timi koe hurricanes se whea supa o tauni. O manai whoke tawhimala e timi koe a waringa toni, mo i moana pasika he aho wanoa koe a mahina ni, ai whaka unau paina tore hui ka hau, pe unau maroro, o tari pegi wa inga koe ni hono tari, ai kau toa koe a moana pasika. Ka ke hene fōfua au e a pita la kai, he timi a alpereki he nau tau whare koe a siapani i tōki o he wanoa ua whā, ake kai koe ono whā, ki he tāhi wā. Koe sipoti pei. Ko e wakailewa e ni ki tu unga o ea, i hona tuku mai mihe wa wakai matangi a tonga i whamotu, whakahoko atu e petelo taulaki.
Ole lo mari e ho e ki mo lere tonga mo toa te tere mo tolu ki he fiafini. O ko te tau whai whononga mo uho uha mana pea i ka ngata i mālo hia video ke whatu mau ke konga peni he o tonga ka mata ke taftonga pe alo mari e mai ki he whakatoke lau. Misa te lai tēnā uha mai ko nā koe alo taha mai ki uha ana o kutoka e ria koe o tonga. Wau ha pai Tongatapu mo ewa ana tau whai whanonga mai mai au whia uho uha mana kai pe he mo mālo ke ha video ke whatu mau ta te whitu ke e ria koe ia o ha pai. Pea mahina puto peo ka mata pe ke ngā unu maari e mai alo taha mai ki uha koe ni ma wahe mai me he e lia koia o e ongoni ua. Koe tau whatokanga koe hoko atu pe iha nge koe whatokanga uhalahi mo taha whea ki he ngahi wahe whanua wawao ha pai Tongatapu pia mo ewa o kanseri at whoki ai whatokanga koe ni ki he ongoni ua. Pea e whawhufua ke e whiawhite mau toa tu e whatokanga koe ki wawao tupe me ngā unu whakatonga koe o e alotama uha koe ni. Koe mo whatokanga hako ki he lia ko wawao Tongatapu mo ewa, mo malo he pute haveri, pe mau tuka toi whatokanga haveri, whatupa mau ki he e ria koia, pui wahe whanua koia o haapai. Ki tahi e koe whatokanga haveri malo he whatupa mau ki hoko toi pe ia ki he ngahi potahi koe ni o haapai Tongatapu pe mo ewa, mo e whatokanga hako ki he ngahi potahi koia o wawao. Ka toa ngahi potutahi koe ni o kutukuat kia e whare i tokanga ki he ngahi waka i ki. Ko hani makon ka hoko mai ka matatu e whalai te wao ki tu site ka hau alo tamaki uha ku toka ki he whakatonga ko tonga o vua peke ngā unu whakatonga i fuia nofo ki he whakatonga ko ia o tonga pea koe alo tamaki uha ko nofo ko ia ki he whakatoke lau ua ngai taime ni tok ngā unu hifo tene o mai hawhangi uha tu moto lo lahi i he ka mataanga ko ia e wike ka he taime tau ko hawiri buangi me he haha ke tene ka hapui a tonga he tau whaiwhanonga atu ko ia. Ka koe whiawhini, uha, lololahi, mana ki he e ria ko ia o Tongatapu e waka pehe ki whakatonga ko ia o haapai. Pea, kamata peke alomari mai e ria ko ia ngoni waka pehe ki wawao ki he pōni. Pea ko hawiri mālohi a pita e ria ko ni o haapai Tongatapu ka mā e wao pe ki he maletahi e tau noa ki he tau nima. Tau te whito pe ki haapai a oe hawiri ki he mālohi whakatopu ha mau. Ko fua mawhana, te ki moko angia Tongatapu e ua tupe me alo tāmaku uha, au ke te giri se siasi e ua noa pia kamata ke mawhana mai ki he whakatoke lau. Ko a pongpong te tau whaiwhanonga toi pe me au awhia uha malawa ki lololahi a ngai taimi tau te whito ki he Tongatapu mo e ua pia kamata ke taftonga mai a niwa Tongatapu mamata ke whawhonga la pe vela kuia la kai au awhia pe lahi ke au awhia wawao. Kai pe he ki haapai. Mālohi ka hawiri, mālohi au pito ki he e ria kuia o haapai. Mō Tongatapu e wao pe ki he maritahe wanoa, ki he wanima, ki he hoa i ngai taimi. Mō kamata ke mawhana o pita ea i he e ria kuia o e ngoni ua. Pea ke moko pe tau whaiwhanonga kuia pongpongi ki Tongatapu mo e ua. Tupu pe ia mehe alo tā maki uha. Pea kohono toi wakai koe ngai wahe whanua. Tongatapu mo e ua ena au awhia. Hoko ate uha, pea malawa ki lololahi a ngai taimi. Haapai, kai pehe ki wawao, au awhia a ngai taimi. Lahi peke au awhia, pea malawa pe i hawhangi uha tumato. Kau at kei pea mo niwa fo ou. Kai he taimi tatau alo maari au bita niwa Tongatapu mamata ke hufunga la pea vela la i he taimi aho. A koe tonga at ko ia e aho, nofu holo pe ala tamaki uha koe ke whakatonga ko ia Tongatapu e ua. Tene ke o mai pe ha whainga mareke ha uha tumato pe uha malawa ki lololahi a ngai taimi. Pea o mea mai pe kamata pe ke tawhitonga atu a e ongo ni ua. Ka hi taimi tau e mo hawhangi uha tumato i a ngai whitu pe ni i wawao pea mo haapai. Taimi koe tahi tau maria tahi e pōni o suana koe me honga fulu maha toka a hengi toi wanima ko ia ki he nima. Hopo ai la a pongpongi i he osmide wanima me hono toto ai mahina ia. Mo ia pongpongi ko ia pongpongi laine ko ia ai hongo fulu. Ahani ma koe ka hauko mai ki Nuku'alofa. Whasinga hui ko ni tau whaiwhanonga atu mo au awhia i hangai taimi. Mamata ki he whawhonga i la i hangai taimi pia ia i moha uha tu moto malawa ki lolola i hangai taimi. Pia whakau pe ki tok tawhitonga pe maa atu langi ki he tu site mo pule lolo o e wike ka hauka e kai ngatai. Ma whana au bite tau whaiwhanonga atu au kei ha whawhua au pe ki whoma whana ki he laine ko ia ai tolu ko maalunga takai ki Nuku'alofa. Ko tau ngata anga pe whiawhini ko whamalo te i tau kau. Ka mo pouria.
Petelo tau lakia mai tu o ngā oi ea ka tau toi wakaiangi pehe ki ngāhi ulo i o ngongo. Moimoi atu e he talawhikau lahi fo o ana o sila ki tongani e ne tohi whakamo o ni ngāwe ki e ne awhio ki ngutupo wono. Me ai tamapili nisi kalau ni tupo to a ulukala la whakailunga i ka katoho no langa o e whale mohe whāna whewhine pe kau ngā whewhine so tia i kau tau ne awhio. Te neonga sopsopo na tulaka na e whakailunga i ahoni he kau taha whitutaki a tonga pe TCC ai ka kato i wani matau e ne whakawhatongia ma ai whonuani. Mo e ka kato ai peia o ngā hiongongo mo ledio kai uma ai television e tonga ki hauani mo whakaamu ni au taki kotoa atu ia ki lako whale kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai ka mō me a. Good evening and welcome to your English news package with Radio and Television Tonga News for tonight. Making headlines, new High Commissioner of New Zealand to Tonga presents credentials to His Majesty at the Royal Palace. His Majesty's Armed Forces celebrate the opening of a new female barracks at Macefield Naval Base, and the Tonga Communications Corporation celebrate 25 years of dedicated service to the people of Tonga. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Pupua Aho. The new High Commissioner of New Zealand to Tonga presented his credentials to His Majesty King Tupou VI at the Royal Palace yesterday morning. His Excellency Brodie Sinclair replaces former High Commissioner Matthew Howell, who served in the role from 2022 to 2025. Sinclair takes up the position of New Zealand High Commissioner to Tonga following his role as lead advisor to the Deputy Chief Executive of Policy at New Zealand's Ministry of Foreign Affairs and Trade. Over his more than 15 years of service with the ministry, he has held postings in South Korea, the United States, and Iran. Germany's Minister for Foreign Affairs, Honourable Johann Wadephul, visited Tonga and attended an audience of His Majesty King Tupou VI yesterday morning at the Royal Palace in Nuku'alofa. This visit by the German Foreign Minister, Honourable Johann Wadephul, is part of his visit to partner countries in the Pacific. He was in New Zealand before travelling to Tonga. Tonga and Germany share a long-standing relationship which began in the 1870s with the establishment of friendly relations between the two countries, formalized through the signing of a treaty of friendship in 1876. This year marks the 150th anniversary of that historic agreement. While in Tonga, Minister Johann also met with the Prime Minister, where both sides reaffirmed their commitment to further strengthening and enhancing bilateral relations, as well as expanding cooperation, particularly in the areas of sustainable development and climate change resilience. According to a statement from the Prime Minister's office, Germany is one of Tonga's key development partners, especially in the field of development and climate change, through its assistance and support for programs that benefit Tonga and the wider Pacific, including initiatives under European Union programs supported by Germany. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. A new female barracks at Macefield Naval Base is expected to help improve the welfare, dignity and operational readiness of women serving in His Majesty's Armed Forces. Celebrating the opening of the new barracks, which can accommodate up to 40 female personnel, His Majesty's Armed Forces marked a significant milestone this morning. His Majesty's Armed Forces has officially opened a new female barracks at Macefield, with the facility formally opened by His Royal Highness Crown Prince Tupoto Ulukalala, also the Minister for His Majesty's Armed Forces. Speaking at the opening ceremony, His Royal Highness Crown Prince Tupoto Ulukalala says the facility reflects His Majesty's Armed Forces' commitment to professionalism and readiness. These facilities help not only with our morale and our well-being, but also the operational readiness
which is key to our defence force. It strengthens Tonga's commitment to the women, peace and security agenda. It promotes our women's full participation in peace and security decisions, integrates our gender perspectives into conflict prevention and operations, and recognizes their vital role in peacekeeping and defence. By empowering these female personnel, we enhance HMAF's capabilities for regional security, disaster response, and stability in the Pacific, aligning with not only our region, but also our neighbours in Australia. These modern barracks enhance our retention and our performance of our skilled women, directly contributing to our overall strength and readiness. They symbolize progress in our defence infrastructure, enabling better training, leadership and mission success. The project was delivered within 16 months through cooperation between His Majesty's Armed Forces and the Australian Government under the Defence Cooperation Programme. The Australian High Commissioner to Tonga, His Excellency Bragg Batley, says they hope this facility will enable women's participation, strengthen military effectiveness and regional security. This new female barracks is able to accommodate 40 personnel and will open more opportunities for women to serve in His Majesty's Armed Forces. Across the Indo-Pacific, Defence Forces have been seeing that enabling women to serve at all levels enhances operational performance. And here in Tonga, we've seen growing inclusion of Tongan women in uniform, including in police uniform. Australia is proud to partner with Tonga on this journey, and make no mistake, we're still on this journey in Australia ourselves. Both Tonga and Australia reaffirmed their commitment to the women, peace and security agenda, with the barracks expected to enhance recruitment, retention and disaster response capability within His Majesty's Armed Forces. The project reflects the long-standing defence partnership between Tonga and Australia, built on trust, cooperation and shared responsibility for peace and stability in the region. The Government of Japan and the Parents Teachers Association of the Free Wesleyan Primary and Middle School of Golovai have signed a grant assistance for grassroots human security projects, or GGP grants, to support the construction of the Golovai Primary and Middle School. The project includes a multi-purpose hall with 2 additional classrooms to help improve the quality of education in the school. This signing ceremony follows the PTA for FWC Primary and Middle School of Golovai sought for Japan's GGP to accommodate an increased number of students enrolling to the school and ensure a safe and secured education environment for their children. The agreement was signed by the Japanese ambassador to Tonga, His Excellency Ingaki Hisao, and the PTA chairperson, Reverend Samsoni Tuyaki. His Excellency Ingaki Hisao says they received the request from the school seeking assistance after they experienced a significant increase in student involvement following the 2022 Hungatonga Hungaha'apai volcanic eruption and tsunami, which devastated nearby villages. As a result, student numbers increased fourfold, placing pressure on existing facilities. The school currently serves 165 students. They approved the project after recognizing the unsecure conditions of the school buildings. The president of the FWC school, Reverend Dr. Ongatiakata, acknowledged the grant provided by the government of Japan as not only assistance for infrastructure, but a meaningful investment in the safety, education and future of their children. She says the Golovai community relies on a hall that was built by the community for nearly 30 years and later converted into classrooms, but this reflects the resilience and commitment of their people to education and safety.
This is not the first time for the government of Japan to provide such a grant, as they have provided more than 300 GGP grants for the people of Tonga. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. Tonga Communications Corporation is today celebrating 25 years of service to the people of Tonga, marking a significant milestone since they first began operations in 2001. In an interview with Radio and Television Tonga News, the CEO, Sona Veikoso, highlighted major achievements over the past 25 years, including the installation of landline telephone services in workplaces, businesses and home across the country. Veikoso said 2001 also marked the introduction of Tonga's first digital mobile network, which became operational in December that year. At the time, there were only 2 base stations, one in Nuku'alofa and one in the Eastern District. As demand grew, TCC expanded its network, and today base stations cover all of Tongatapu, Wava'u, Ewa and the 2 Niue Islands. He added that Tonga was introduced to fiber optic technology in 2002, with the first fiber optic network installed on Tongatapu, before later expanding to Ha'apai and Wava'u. To mark the 25th anniversary, TCC organized several activities, including a special church service on Sunday to acknowledge the blessings from God that have carried the company over the years, along with other programs to celebrate with customers and the public. Veikoso acknowledged the support of their customers in reaching this milestone, saying this was not achieved by TCC alone, but through the continued support and cooperation of customers and the people of Tonga. TCC was officially established on February the 5th, 2001, following the merger of the Tonga Telecommunications Commission, which provided domestic communication services, and Cable and Wireless plc of Britain, which handled international communications. The merger formed the Tonga Communication Corporation, which continues to serve the nation today. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. New High Commissioner of New Zealand to Tonga presents credentials to His Majesty at the Royal Palace. His Majesty's Armed Forces celebrate the opening of a new female barracks at Macefield Naval Base, and Tonga Communications Corporation celebrate 25 years of dedicated service to the people of Tonga. That was the latest news of Radio and Television Tonga News for tonight. Thank you for joining us. Have a good evening.